This man is Finnish. He's as cold as ice, not a tremble in sight. 1v1 situation versus Cami, who won the last FNCS Invitational with Seti. I heard he got cracked. I was like, yeah, it's my time to go box and win the game. Mä haen tää jokaisen one by fucking one. Mä haen tää jokaisen one by fucking one. Te voitte joko juosta tai te voitte leftaa. Oh! Let's fucking go, man, Sigma. Sä et oo Sigma, vaan sä oot vittu Faaro. Look up on the side! Let me speed, good! Vittu, lyön kohti tätä. Mä ländään grändiin enää, vittu! Vittu, mikä paska ländi, vittu! All high ground, god, this Amadors are so crap.